با درودی دیگر برای با یکی شما بینندگان عزیز، شالو گلخوجه هستم چون همیشه در خدمت شما ساعت با وقتی پراگنده هست و در چند دقیقه دیگر من خبرهای تازه رو برای شما میگم و البته در آغاز تفصیلات نوی بعضی از خبرهای روز رو برایتون بینندگان عزیز یادآوری میکنم. خبرهایی رو که چند پیش من در نویدی گمدودی برای شما گفتم، از جمله در پی چپشوی کرانی بمبارداری ساختمانی در بنای نفساخت در دوشنبه یک نفر هلاک شده است. در این باره خبرگزاری تاجیکستان روسیه از قبل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر می‌دهد. حادثه آخر هفته گذشته در کوچه سرخاب به همه آمده است. کرانی بمبارداری متعلق به شرکت خشتیز چپه شده بالاپوش چند بنای استخامتی را خراب کرده است. بر اثر این حادثه دو کارمند شرکت خشتیز جراحت برداشتند. جوان 22 ساله در راه به سوی بیمارخانه به هلاکت میرسد. کارمند دیگر که 23 سال دارد در بیمارستان قریه بالا بستری میباشد. طبیبان حالت او را میانه ارزیابی میکنند. کمیته میگوید برای معین کردن سبب‌های افتیدن کران گروه کاری تشکیل شده. تحقیق ادامه دارد. شب گذشته در پی اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی بلاروس که طبق آن رئیس جمهوری کنونی الکساندر لوکاشنکو پیشدستی دارد، نیروهای حفظی حقوق و ترتیبات این کشور با استفاده از نیرو اعتراضگران را پراکنده کردند. نامزد اساسی مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا در جمع اعتراضی مخالفین گفت که نتیجه انتخابات 9 آگوست را اعتراف نمی‌کند. طبق حساب پیشکی غیررسمی تلویزیون بلاروس، الکساندر لوکاشنکو با نزدیک به 80% در جای اول بوده. تیخانوفسکایا نزدیک به 7% رای ها را کسب کرده است. بعد این اعلان هزارها نفر به نشان اعتراض به کوچه های شهرهای بلاروس ریختند. ولی پلیس تعینات خاص آنها را با تیرهای ریزنی، آب و گاز اشک‌آور پراکنده کرد. وزارت امور داخلی بلاروس میگوید گردیمای ها تا هنوز خاتمه نیافتند و شماره بازداشت شده ها تا حال دقیق نیست. گروه حامی حقوق بشر با نام ویسنا که مرکزش در شهر مینسک میباشد ابراز داشته است که در سراسر بلاروس بیش از 120 کس دستگیر شدند. در تاجیکستان شهروندان 11 اکتبر برای انتخاب پرزیدنت کشور پای صندوق‌های آوازدهی می‌روند. خبرگزاری آزیا پلوس از قبل منبع خود در دفتر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان می‌نویسد حزب حاکم نامزد خود را به وظیفه پرزیدنتی در انجمن غیرنوبتی 3 سپتامبر پیشبری خواهد کرد. چون این تصمیم آخر هفته گذشته در جلسه کمیته اجرایی مرکزی حزب گرفته شده است. رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را رئیس جمهور امالی رحمان بر عهده دارد. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می شود و یک نفر حق ندارد بیش از 2 دفعه نامزدیش را بگذارد. اما در دوام نزدیک به 28 سال رهبری پرزیدنت رحمان چند دفعه قانون انتخابات تغییر کرد و به او امکان داد که به محدودیت در انتخابات ها نامزد شود. ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یکی از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین‌المللی نگذشته است. در بدن یک صاحبکار چینی که از تاجیکستان به مضافات هوبی برگشته از بیماری کووید 19 را اشکار کردند. رسانه‌های چین روز 7 آگوست نوشتند بیماری بعد از یک روزی بودن او در کرانتین معلوم شد. وگرنه به اصلاح کمیسیون تندرستی مضافات هوبی صاحبکار پیش از سفر از تشخیص گذشته بود و هیچ بیماری نداشت. این صاحبکار چینی همراه 90 نفر دیگر روز 6 آگوست در یک پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای هواپیمای از تاجیکستان به چین رفته است. طبق مقررات بهداشتی آنها 2 هفته در کرانتین خواهند بود. بیماری کرونا ویروس نو آخر سال گذشته در شهر ووهان چین اشکار شد و تا کنون در جهان زیاده از 19 میلیون نفر را بیمار کرد و باعث به مرگ بیش از 728,000 نفر شد. تقریبا 12 میلیون کس شفا یافتند. خب میدانم که حالا زیاد درباره مرز و پروازها باز از ما میپرسید. یادآور میشم که تا به این لحظه ها درباره برقرار شدن یا نشدن پروازهای دائمی بین روسیه و تاجیکستان یگان دیگرگونی نیست. مرزها هنوز بسته باقی میمونند. اگر در این باره اطلاع دسترسی ما شد حتما شما بینندگان عزیز را یکم شده خبردار خواهیم کرد. خبرهای ما رو پیگیری کنید. خویشاوندان یک زن حامله در ناحیه فیض‌آباد که هنگام تولد با طفل بد نشفافتید میگن بی‌اعتنایی پزشکان سبب مرگ مادر و کودک شده است. پزشکان ادعای خانواده زن را رد میکنند. فریده شریف و ساکن 30 ساله ناحیه فیض‌آباد 16 ایول در تولدخانه این ناحیه فوتیده است و دوستان میگویند سبب مرگ او را تحقیق میکنند. خویشاوندانش میگویند فریده شریف و ساعت 7 صبح برای تولد به زایشگاه رفت ولی ساعتی بعد فوتیده است. از جمله یکی از پیوندانش ادعا
дорад, ки хунукназарии пизишкон сабаби марги Фарида шудааст. ӯ рӯзи 8 август ба радиозудӣ гуфт, бо вуҷуди он ки ҷиянаш баъди оғози дарди таваллуд ба зоишгоҳ рафтааст, вале пизишкон ба ӯ дорӯе доданд, ки ба ҳамли зудтар мусоидат мекунад. иддаое ки пизишкон онро рад мекунанд ва мегӯянд барои наҷоти модар ва тифли батнаш ҳар кореро ки аз дасташон омад карданд, вале бенатиҷа. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ба радиозудӣ гуфтанд, аз ҳодиса огоҳ ҳастанд ва агар дар воқеъ пайвандони зан мехоҳанд сабабҳои марги духтарашонро донанд, барои муайян кардани он бояд ҷасад колбадшикофӣ ва ё ташхис бишавад. сомонаи ахбор.com менависад, ки дирӯз дар назди даромадгоҳи як бинои истиқоматӣ дар шаҳри Дамадид ва вилояти Москав як сокини маҳаллӣ бутабар ба шаҳрванди Тоҷикистон ҳамла карда ба сараш чанд зарба задааст. шаҳрванди Тоҷикистон дар ин бино ба ҳайси устои лифт кор мекард ва вақте ҳадафи ҳамла қарор гирифт, ки бо велосипед аз бино берун мерафт. лаҳзаи ҳамла ба устои лифтро видеокамераи назоратие, ки дар даромадгоҳи бино насб шудааст, сабт кардааст. дар сабти видеои дида мешавад, ки як мард табар дар даст дар назди даромадгоҳ сигор мекашад ва баробари аз дар берун баромадани як марди дигаре, ки ҳамроҳаш велосипед дошт, бо табар ба вай ҳамла мекунад ва ба сараш чанд зарба мезанад. баъди ҳамла он мард оромона ба хонааш меравад. расонаҳои русӣ ибтидо хабар доданд, ки устои тоҷик ҳалок шудааст, вале шоми 9 август пятый канал бо такя ба ҳамкорони муҳоҷири тоҷик хабар дод, ки хушбахтона вай зинда мондааст, вале баъди ҷарроҳии фаврӣ дар ҳолати кома афтодааст. пулис марди ҳамлагаро дастгир кард. ӯ гуфтааст, ки устоҳои лифт шабона шабхун мекарданд ва намегузоштанд, ки вай дар хонааш оромона хоб биравад. вазири мудофаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Марк Эспер мегӯяд, кишвараш тасмим дорад то охири моҳи ноябр шумораи сарбозони амрикоӣ мустақар дар Афғонистонро то ба 5000 нафар коҳиш бидиҳад. 8 август аснои суҳбат бо телевизиони Фокси Амрико Эспер гуфт, ин коҳиши шумораи афсару сарбозони амрикоӣ бар пояи нақшаи президент Дональд Трамп амалӣ мешавад, ки ҳафтаи равон эълон шуда буд. феълан дар Афғонистон 8600 афсару сарбози амрикоӣ ифои вазифа мекунанд. 3 август президенти Амрико таъкид карда буд, ки шумораи низомиёни амрикои мустақар дар Афғонистон то 4000 нафар коҳиш дода мешавад. дӯстони кулли Тоҷикистон иддаои сӯистифода шудани пайвандони якрӯя аз маҳбусонро ба зидди рақибони сиёсӣ рад кардааст. мақомот гуфтанд, баъзе аз хишовандони аъзои зиндонии ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ихтиёрӣ дар филми хиёнат ҳузур ёфтанд. силсила филми хиёнатро моҳи июн тавассути телевизионҳои давлатии Тоҷикистон ва шабакаҳои иҷтимоӣ намоиш шуданд. дар он ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ба барангехтани ҷанги шаҳрвандӣ ва талошҳои барҳам задани субот муттаҳам гардид. дар ҳамон моҳ наздикони як рӯ аз маҳбусон, ки бовар доранд бо ангезаҳои сиёсӣ боздошту зиндонӣ шуданд, ба раиси ҷумҳур, дӯститони кул ва ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон муроҷиат карданд. онҳо гуфтанд, дар телевизионҳои давлатӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ мунтазам матлабу навор ва филмҳое паҳн мешаванд, ки дар онҳо наздикони моро маҷбурӣ ба навор мегиранд. дар шӯъбаи умумии дӯстони кулли Тоҷикистон ба радиозудӣ гуфтанд, ки ваҷҳо ё далелҳои зикршуда дар бораи зери фишор ва фиребу таҳдид маҷбуран баромад кардани Фарзона Сайфуллозода, духтари маҳкумшуда Ҳикматулло Сайфуллозода ва дигарон дар филми хиёнат беасос буда, шахсони номбурда баромадҳояшонро ихтиёрӣ доданд. аммо пайвандони аъзои зиндонии ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ мегӯянд, муфаттишони дӯстони кул ҳангоми таҳқиқ бо ягон узви оилаи онҳо суҳбат накарданд. онҳо ҳамзамон мегӯянд, баъд аз муроҷиат ба созмонои байналмилалӣ ва расонаҳо аз пахши минбаъдаи наворҳои пайвандонашон худдорӣ шудааст. ва як хабари дигар низ ҳаст. риёсати умури дохилии шаҳри Душанбе аз ҳабси як сокини Душанбе барои кирдори ғайриахлоқӣ ва таҳқири ҷавонзанӣ хабар медиҳад. ба қавли манбаъ, боздошти Умарҷон Ибрагимов, сокини 22-солаи кӯчаи Якачинор, дар пайи нашри як навори баҳсбарангезаш дар лицеи алоқаи шаҳри Душанбе сурат гирифтааст. дар видео дида мешавад, ки корманди лицей аз додани тавсифнома ба Ибрагимов сарпечӣ мекунад ва ӯ ба хашм омада нисбат ба он зан рафтори дағал кардааст ва ӯро дашноми қабеҳ медиҳад. боздоштшуда бо гуноҳи майдаобошӣ ба 10 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум гардааст. хуб бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд, ки ман дар ихтиёри шумо гузоштам. хабару гузоришҳои бештар аз инро шумо 3 соат пас дар барномаи хабарии радиозудӣ метавонед дар бахши мустақим тамошо кунед. мо шуморо мунтазирем. то он вақт худро эҳтиёт кунед.